mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru nuyumva uraza kurira nurangiza wifate ku munwa. Nzabandora Vedasta w'imyaka 35 y'amavuko yarangije gushikirizwa ishami ry'ubugenzacyaha RIB kugira ngo ahanwe ibyaha yakoze n'icyaha yakoze cy'indengakamere cyo kwica umugore we amuteye icyuma cyo mwibere birangira gihinguranyije kita gifata ku mutima. Uyu mugore ahita yitaba Imana. Uyu Nzabandora yagerageze gucika, abaturage nibo bamwifatiye bahita bamushyikiriza ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Kugeza amagingo anga icyaha yakoze gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano, dore ko abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu Nzabandora Vedasta n'uyu mugore bahuranaga mu makimbirane ashingiye ku mitungo. Ubwo Nzabandora Vedasta yagerageze kugurisha isambu ya $1,500,000 ryari ishyamba rinini cyane, umugore aza kubyitambikamo arabyanga, avuga yuko igitekerezo cyo kugurisha ishyamba atakwigera cyemera, ahubwo nimba ashaka amafaranga natemeshe hejuru ibiti aho kugira ngo agurishe ishyamba abana bafitanye batazabaho nabi bagurishije amasambu. Nibwo kuva uwo munsi batangiye kujya bagirana amakimbirane ashingiye ku mutungo, zikarara zishya bwacya zigasubirana, bakara bateza umutekano muke. Irondo ry'umwuga akenshi na kenshi rijya rigiye kubatabara cyangwa kubakiza kugira ngo batarwana bahoshe intambara, dore ko bamwe mu bana bigiriye kwa nyirakuru bitewe n'amakimbirane ashingiye ku mutungo abera mu rugo rwabo. Uyu munsi rero uyu mugabo nibwo yaje kwiyicira umugore we, dore ko yabihamirije itangazamakuru aranabyemera, ariko avuga yuko ari impanuka ataragambiriye kwica umugore we. Avuga yuko umugore wiwe amukunda kandi yamushatse amukunda, kuba yaramubujije kugurisha isambu ntago aricyo cyari gutuma amwivugana. Bino rero yabihamirije ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Uyu Nzabandora Vedasta yemera icyaha akanagisabira imbabazi, ariko icyaha yakoze n'icyaha gatozi n'icyaha cy'indengakamere. Icyaha cyo kwica umuntu ntabwo kibabarirwa, uretse kumugabanyiriza ibihano bakamufunga nk'imyaka 70 cyangwa imyaka 80, kubera ko icyaha yakoze gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Kwica umuntu wabigambiriye ni icyaha cy'indengakamere, ni icyaha uba ukoze cy'ingaruka mwaka. Iyo ufashe umuntu mwabyaranye abana barenga 3 warangiza umuntu wagiye mu maguru warangiza ukamwica, buri icyaha uba ukoze n'Imana ntiyakubabarira, uretse ko na guverinoma y'u Rwanda itakwigera ikubabarira. Nimba guverinoma y'u Rwanda itakubabarira n'Imana ntabwo yakubabarira. Nimba ufashe umuntu mwabyaranye abana mwapfumbatanye ndetse mwishimanye ukamutera icyuma nta mbabazi nta miyaga, gute wababarirwa? Bamwe mu baturanyi b'uyu mugabo bavuga yuko uyu mugabo adashobotse, n'ubundi yarasanzwe arara ateza umutekano muke, akaza akarara arwana n'umugore, yarangiza umugore mu gitondo akabyukana ibisebe ari kurira, ariko uwo mugore ntajye kumurega yuko umugabo amuhoza ku nkeke, kubera ko ngo uyu mugore yaramukundaga cyane. None kugeza amagingo ngaya uyu mugore yavuye mu isi y'Imana, yapfuye yitabye Imana. Ibi ngibi byashenguye imitima ya benshi, byababaje abaturage benshi cyane, n'inzego z'ubuyobozi zababaye, ndetse n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB naryo wabonaga ko ryifashe ku munwa ryumiwe kubona umuntu w'umugabo muzima yifata akica umugore we amuteye icyuma, umuntu babyaranye ndetse bikarangira amwivuganye. Bamwe mu banyerondo bakora umutekano hano bavuga ko n'ubundi uyu mugabo mu buzima busanzwe yarasanze anywa agasinda, akarara ateza umutekano muke, akarara arwana, bityo bakamuraza mu kagari, bwacya mu gitondo bakamurekura akongera akabisubira, bakongera bakamuraza mu kagari. Uvuze ngo imico y'uno mugabo ntago yari ihwitse, ntago ari imyitwarire myiza. Kuva umugore yamubuza kugurisha isambu kugira ngo iyi sambu atayigurisha abana bakazasigara nta munani bafite, nibwo byahise bitangira, cyane nibwo amakimbirane yo mu rugo yahise atangira. Umuryango wa nyakwigendera ku mugore w'umugabo wa nyakwigendera bari mu gahinda, namara bavuga yuko aya makuru nabo bumvise kugeza amagingo ngaya bayumvise kugeza amagingo ngaya nta kintu na kimwe bikize batangaza, kubera ko barimo barira, bari mu gahinda n'amarira. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Ntimbere bwa mbere ugeze ko umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze.
muhahe muronke kandi Imana ijye ibagenda imbere. Mwe mwakoze subscribe turabashimira, muri ab'agaciro pe. Ibyo tugizwa nimwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha.